Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo. No karinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayantabe tamo. Ibus ni itaan na lang yun ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello! Maya pagat panapon po kaya kongan kaya kaming talapakiramdam our dear listeners and viewers king kaya katamo pong Facebook ne po live tamo po ngeni at ini po yung programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam kayo tungkol king amano ning Ginoo at talakayan, pisabyan ding miyayaliwang topic o tema king pamag-aral tungkol king Biblia. Yapin po iniing Usapang Biblia. Welcome po king kakatamong programa at siya ko po yamong Jess Layog at kayabi ko po ngayon rin kanakong co-hosts na po Brother Boyet Mamukod and of course ing kakatamong bayong lupa ngayon yapin po Brother Aris Clarin na po. At abayon kayo po kilubding metong oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Pangabagya po, basan tayong metong at chapter iba't king banal akasulatan, iba't king libro ning San Lucas, asukat tamong pakiramdaman at king kaduwang dake ng kakatamong programa, pisabihan tayong interesanting topic tamo, king Aldoy T, kaugnen king pamag-aral king Biblia. Okay, so introduce yo pamun kaya kayong sarili, Brother Boyet and Brother po, Aris. Maya pa oras po kaya kayo nga at ngayon po welcome back mong. Yes. So ngayon pong banuangay ti year 2003 umpisan tayay in kaya katamong Aldo king amano na ning apong Ginoo. Yes, at saka Bible Month. Yes, mong National Bible Month pa lang yan. So ngayon, maya pa oras po at yun na kaya naman kani bang kanita at admiya kaya kayo api gunaman tayo ing amano ng Diyos. Mayap ako orasan po, ako po yung Brother Aris, ing akayan tabi po ngayon kaorasan, ay sundo tayo po yung pamakiramdam king katamong Usapang Biblia. Yes, at syempre, amimistayan naman ni Brother Charles. Hello, Brother Charles. Nunukarin ka man, Brother Charles, chuyata king seminary ngayon, king Karen Dominicans. And Happy New Year mo naman, Brother Charles. At today, this morning, king Vatican, aldo na ning funeral ng Pope Emeritus, Pope Benedict XVI at metay anyang December 31st. Just a day before New Year, So tuloy-tuloy tamo po king kakatamong programa Usapang Biblia and of course amis dako pun tuto. Uling pilang tamo rin pong episodes or meetings na tamo maka-live pero at this point maka-live tamo po, So tumutok kayo po king kakatamong programang Usapang Biblia.
At kaibat tayo pong pekaramdaman, ing meto nga chapter, ibat po king makatuto ka libro, ibat king banal a kasulatan. Well, naman tayo po iti at pigo naman king kaya kayo pong lugar, nuno ka rin kayo man po king bale, king opisina o king dalan, at kabang at syuko po king sakyan ne po o magbiyahi, kaibat atin ke pong kutang makabasi, king may basang kapitulo at syempre, agatanda kayo pong makyabe, makibat karetine po. Malyari kayo pong mag-text kay kami, karing kekatamo pong text line numbers, kaya pong Globe, 0915-954-1303. Kaya naman pong Smart, 0918-351-8282. At kaya pong Sun Cellular, 0942-357-4268 na po. Pwede ka rin po mag-share ka rin kay katamang greetings, comments o mensahe o nung ating kayong buring ikutang ka rin numerong aren. At makanyan mo naman king katamang YouTube live o i-subscribe in katamang YouTube channel ASF Radio Station 91.9 FM o kaya i-search siya ang www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. At king kakatang Facebook Live o i-like at i-share ing kakatang Facebook page Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM o kaya i-search siya po ing at official.asf radio. Akit yun naman din kakatang may labasang episode, pakibanggit yun na rin po ing kay kayong parokyang kabibilangan, ban kanita dinantaya namang maya pa oras ing kay kayong parokya. At magsilbiya rin pong i-follow ing kekatamo pong Twitter account at ing kekatamo pong username yapin po ing @radio_ASF o kaya naman po paintunin niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM at ing kekatamo pong Instagram account ing kekatamo pong username yapin po ing @ASF Radios. For advertisement po, you may send your inquiries at asf.radio.mktj@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese Tamo, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ulitan ke po, 0905-319-4871. Ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita tayo karing aliwa pong tao at tintamong radyo ang makasab king katamong biyay kasalpantayanan. Ban kanita, lalo la pang dakal din kikatamong kakaluguran. Okay, Brother Aris, tuloy-tulitan naman, Brother Boy, at king katamo pong programa at ngayon po isadyay ng kayong sarili, ban pagramdaman tayo po in chapter 19 ng Ebanghelyo ng San Lucas. At dungatin ko pong Biblia, king kayong pibale-bale, pwede yun pong kwanan at ibukulat, ban ko pong lakwas makataluki, karing katamong pamamasa. Pakiramdaman tayo pong yan in chapter 19, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 19. Linubya at linaba si Jesus karing king Jericho. Ating meto nga mabandi ka rin at pamuntok daring talapan nyingil buwis. Ing lagyuna Sakeo. Pilit neng buring akit nung nino Jesus. O neng pandakyay Sakeo. At enag yung lawen uli na ning kairaklan daring tao. Inyamig pauna yang milay at minukyat yaking meto nga tanama na si Kumoro banay ngakit dumala ni Jesus karin. Pangaras ng Jesus king lugalay ta, tinalangaya at sinabi na, Sakeo, kuldas kang malagwa uling kailang kung salangin ngeni king balem. may malagwayang kinuldas at matula ning tinggap ni Jesus. Mibubulungan lading sablang menakit king me palyari, ngara. Makipagbisita ya king neto nga makasalanan. Tinalakad jay Sakeo at sinabi na king Gino. Gino, ingkapit na aking pibandyan ko ipamiya ko karing pakakalulu. At nung sakaling ating kumpirait ni numan, isubli kong makatapat a beses kaya. Nga ng Jesus kang Sakeo. Di natangyening kaligtasan king pibale-baleng iti. Intaong ini, lahi niya na mga Abraham. Uling di natangyeng anak ning tao, ban panintunanala at iligtas ding may bating. Sindu ng Jesus impamagsalita na, at selita ning meto nga talimaga karintaong makirandam. Depat na iti, uling malapit ni Jerusalem, at isipan daring tao, king malapit niyang lunto, ing kayaryaning Diyos, ngana. Ating meto nga taong marangal na minta king mara yung bansa, bayang magawangari at kaybat magbalik ya naman.
Bayo Yameko, hinaos nila ding apulo ng ipos, at di na nalang tungga-tunggalan sa laping ginto. At sinabi na Karela, pag negosyo yula din, ang gaking pamagbali ko. Tutura neman kesaman ding memalena, inyakal ako na mitubod lang pe kakatawan da bansabyan da, miya buring magingari ing taong iti. Gewari amuring ari ing taong ita. Kay bat, minuliya at pepayaos na lading ipos sa dinina ng salaping ginto, ba nabalo na, nung magkano ing penakita na ning balang metong. Linapit siya ing minunang mirinan at ngana. Ing salapi yung ginto, ginu, may nakitan niyang apulo. Masanting nga ng mekibat, mayap kang ipos. Antina ning meging tapat ka, king dita kabage, panibalanda ka karing apulong syudad. Linapit siya ing kadwa at ngana, ingke kayong salaping ginto, ginu, may nakitan niyang 5. At sinabi na, manibala ka karing 5 syudad. Linapit siya ing aliwa pang ipos at ngana, o ini Ginoo, ingke kayong salaping ginto, binalot ke king panyo at selikot, tatakot ko ke kayo, uling masakit kayong pakyutusan. Kakwanan nyo ingeke kayo, at pupupulan nyo ingeyo tenam. Pekibat na ning panginwana, kamaya pa ipos. King sinabi mong yan, karinda ka atulan. Balo mo na palang masakit kong pakyutusan, at kakwanan ko inge kanako, at pupupulang ko ing ekotenam. O bate me bildug king bangko ing salapi ko. King pamagbalik ko, mi ka-interesya mo man sana. At sinabi na karing at yukarin, kuanan niya kaya ing salaping ginto, at ibiyeye king atin na nga pulong salaping ginto. O na ngara, atin nga pulong salaping ginto, Gino. Sasabyan ko kaya kayo, nga nang mekibat, ing nino mga tina, mirinan niya pa, o na itangala, agyang itang ditak at kaya mayakwa pa. Ngeni, tungkol naman karetang kalabang kong makiburi king maging ari ko Karela, idalayo la keni at patenyo la king harap ko. Kay bat na nga sabi iti, sinulong na yung migpauna Karela papunta Jerusalem. Inyang malapit na kim Betpagi at Betanya, kim bundok sandang bundok ding ulibo. Pepauna na lading adwang alagad. Sinabi na Karela, Munta kayo king tuto king baryo, kalubyo ka rin, akit yaing metong abiserong asno, makataliya at alapang mekasake kaniti, kalagan niya at idalaye keti. Nung sakaling ating mangutang ke kayo, bakit kakalagan niya yan? Sabyan niyo, kailangan nening Gino. inya linakad na lading mituburan at ikit deing asno. Antimoing sinabi na Karelang Jesus, kabang kakalagande, ding makibandi kitnandala. Bakit kakalagan niya yan? Pekibat da, Kailangan nening Ginoo. delaring asno kang Jesus. Kay bat deng sepinan king gulo ting asno kimbalabal da. Pepasakende Jesus. Kabang dalan, lalatag dalaring tao ding balabal da king daralana na. Inyang malapit ne Jerusalem. King lugar la pababa king bundok ding ulibo. Kinulisak laking tula ding ega-naganang alagad. Nilulupong kaya at king masika na boses pinuride. At pepasalamatan ning Diyos king sablang ikit dang milagro. Ngara, Bindisyonan esa ning Diyos ng ari at daratang king lagyunan ning Ginoo. Kapayapan ka rin banwa at ligaya king Diyos. ngara ding mapila na pariseyong makalibutan ka ring dakalataw. Maestro, iutos mo ka rin alagad mo, ing ela masigla. Pekibat na. Sasabyan ko kaya kayo, nung magtayimik la, ding bato mismo ilang kulisa. Inyang malapit na king syudad di Jesus at ababatsyawa na ne, tengisa ne. Ngana, Nung balo mo, ing makaibye kapayapan ke ka king aldong iti. O na nge mo pinakakit ngeni. Datang lading aldo, apadurot nanda kang kuta, ding ke kang kalaban. Kubkubanda ka, at lusuban king misusumangid. Lasakanda kang lubus, at pati na ding anak mong at yukilub ding ke kang pader. Alalang itagan metong mang batu, makatumpak king kalupa ng batu. Uling mo kilala, ing panyatang naning Diyos keka, bana kang iligtas. linubya Jesus king templo at tinabi na lading magtinda. Nga nakarela, Makasulat, ing bale kumayaw siyang bale ti panalanginan, o ning gewayang tuknangan ding mapanako.
Aldoldo tuturuya Jesus kilubning templo. Burida rin pamuntok ding pari, ding talaturuning kautusan, at ding makatwana ning balen king ipapatere. O nengela manakit paralan nung makananurang arapatiti. Uling taintimyang makirandam kang Jesus ing mabilog a balen. Alalamburing salanan king sasabyan. King mapilan pong penandit, pigunaman tayo po itang kakatamong dimdam at chapter 19 from the Gospel of Luke. Okay, so tuloy-tuloy tamo king kakatamong first part king kakatamong programang Usapang Biblia. Chuta na po king episode 84 ning kakatamong programa ne po. At Brother Boyet and Brother Haris ne at manimbat ng dinabak ala nang patugot mo naman ning uran-uran ne pati ngapon. Mimingat tamo po, magdala kayong payong, protect yourself. At ako napon halos sala na ako namang boses. Up na mo may kapag-revive ngayon ka na akong boses ne makapagsalita ako pag naging kakatamong programa. So, lewat tayo po yung kakatamong dimdam na chapter nga di punggat panapon ne po. At ining dimdam tamong mumunang kwento, iba't king chapter 19, of course, coming from St. Luke ne po. Tungkol yaking istorya ng Zaccheo. At mayakit siya mo ni Brother Boyet, king ebanghelyo ng San Lucas, not in any other gospels, no? So, metong ngayon ni kareng popular kwento ang madalas tamong daramdaman, no? At linubya at linabas Jesus king lugar ausan tamong Jericho. Mong, nano yung po ining lugar kaya ngayon ni Mong, Jericho ne. Bahal something na po kayo lagyon ng mo. Kalagyan pang artista. Yan na yung artista ngayon. Jericho Rosales. Rosales. Yeah. So, in Jericho, Brother Boyet, no, metong yung importanteng lugar rin. It is an ancient city actually. At dinala niya karin ni Jesus uling papuntaya Jerusalem. No? So, you can imagine na maunlad yung lugar ining syudad niya. At ausan dyan namang the city of palms. No? Because of its great palm forest. No? At nung in Baguio City, Brother Aris, ausan ding City of Pines, in Jericho, ausan ding City of Palms. Kumpara po kareng aliwang balen, mas progresibo ya po ining Jericho ne po. Bala mo po siguro Angeles o Manila yan naman po ne. Yes, so kenilamitag mo, Brother Aris, di Jesus, at itang talapan yung buwis na yung Laguna, Zaccheo, no? So, am kabud tax collector, but he's the chief tax collector, no? At baluan tamo, ketang panahon na ita, Brother Aris, ding tao, pikakasaman dala ring talapan yung ilbuis, no? And they are considered as public sinners. So, mikukwal talareti uli ning pamanyingil dang labis-labis, ketang dapat asingilan da, no? So, you can say that they are also corrupt people, no? Just imagine, nung in Jericho, progressive ya, asensado yung lugar, maragula naman nakakuwang buwis karing-karelang memalen. Anya nung kanitamong, metong kang kay po, tax kay collector ng tamong, siguradong masaguli kang mikwalta. Masikan po yung tukso ne po, lalo na patseng pera yung pisabyan, marakala pong masisilo, agyang alinaws to, gagawanda, banlamong mikwalta. At madalas malilyar yan, Brother Aris. By the way, yung burin ng sabihan ng lagyong Zaccheo, very interesting. Yung burin sabihan ng lagyong Zaccheo is pure one. No? Burin sabihan malinis o makatarungan. Aliya po yata makaya kumamo, itang kabalduganin kayang kailagyon kening aklasing pangataw ating niya Zaccheo bilang talapanyangil abuwis na po niya. Kasi nung talapanyangil ka pong kay buwis ka nito mong, tuturing da kang anting korap at makasalanan. Yeah. I guess yan ning binyedang lagyo ding pengari ng Zaccheo,
kaya ne uling o yaning pangarap daring pengari na para kaya siguro po tan dagol ya isa kayo ne puri dagol yang mayap dagol yang malinis apami biebie pero lupang ema kanya ning image alinto kaya king kayang meging biebie lang meto nga tax collector so meging yamang corrupt ne at dening pengari na buri deng maging mayap at makatuliran buri deng maging malinis no kalupan na ning buri ng sabyan o kabaldugan ning kayang lagyo kaya mo unfortunately, inyang meragul ne, itang klasing reputasyon na pepakit at pepamahalas na Brother Aris, taliwas ya. Ketang asahan at pangarapan da ding pengari na kaya. Bakit? Ne? Uling, patseng daramdaman di pamuring tawing lagyong sakeyo. Aba, ne? Alilalulub karela itang ugaling mayap, malinis at makatuliran ne metong ataong mapamirayit, no metong ataong traidor at pikakasaman. Pikakasaman dala rin po uling sobrang interes ing papatong dakaring tao. Sangkan nung bakit may sasakitan lalalo ding ordinaryong tao. At uli na itang kaya siguro mo, ang pauli na nitang negatibo dang panlalawer ang tao kaya, pikakasaman de at pangilagan. Alayang maging tune, kakaluguran, uling, makapibataya kaya itang ugali na. Kaya po makipibataan na. Nung ita mo siguro ingat yung lugal or pwesto ng sigayo, siguro panamdaman tamo namang malungkot ing biye, no? At ating kapinsan ng pera, naman panamdaman ning support at lugod daring kapara mong tao. So, kilala da ka sana, matuturing kang sikat, pero madalas po ang pisasabyan da na ka, palaging negative itang masasambitla tungkol keka, di ba? At patsepong makanyan, malyaring ka rin po apektado ning makarandam kang negative feedback sa karing tao. Yes, at pauli na ring posisyon na tupaya mo, ne? Ating tendency na magpanggap ka na kunyari, kay apektado, pakit kang kunyari masyas, di ba? Matibe. Pwedeng pakit mong titiman ka, pero intutunan nita, manasakit ka naman pala, no? So you may be smiling outside but you are actually crying inside. Bala mo, clown niya naman po niya mo. Yes. Nano kasi Tagaloging clown? Payaso. Payaso. Payaso, no? Okay. Yes, no, Brother Aris, ningkay, pilit tapang i-project ka ring tao na malakas at maragul tamo karela, mas mayupaya, no? Inya dadalan tanamo king pamamatakot, pamangulisak, pamagbuli, ne? Pamamiyeng threat, banyang tahimik, no? Ingabi tamo. At patseng ating kamakanya nakaklasing tendency at ugali, potang mibili ka king posisyon, you will certainly take advantage of your authority. So, abuswan mo to the point na dakal nakaapapasari o dakal nakaapapasakitan, no? Anya mong potong pong ingkerang kay lawya mo, ingkerang kay sarili, metong kang taong mayupaya, patse ating pinunaking pamagkamali mo, at burida kang itama, watanggap. Kabisang pasawop, uling feeling mo, agyo mo naman magdili-dili. At patseng makanyan, Brother Boyet, no? This is a negative sign of leadership. Patseng upayat, pamamatakot, ing pahiral mo, well, asahan mo, mamintulaping keka, ding abe mo, not out of respect, no, but because of threat and intimidation, di ba? At potang may pasawa no kay kaling tao at na abata at apagpasensyahan, bigla na kamong lakwan, batingan at saka mo na realize kanita na magdili-dili na kapalat ala na kang kakampi. Ay, masakit po yung makanya nakabilyan among Diyos. Ostracize ko, pangilagan at edaburing pakyabayan. Makanyan mo naman po palagay ko ing dadalanan at panamdaman ng Zakeyo. Magmasyas-masyasan niya, pero naman masaya king biyena. Feeling na ating kulang at tayong pilit ng tanin tunan na. Yeah. And I can imagine he's very rich, no? In terms of money and material wealth, no? Halos na siguro atsuna kayan, eh? At first glance, no? Kainggitan me pa, uling atsuna yung luho kayat kayamanan, di ba? Asali ng buri ng saliwan, mupin, naasali tang lugod at simpatsada ring tao kayo, di ba? Despite the position, the possession, and the pleasure, no, attached to his being rich, there is something great that is missing in his life, no? And there is emptiness in his heart. Anya kaya siguro mo, nung ibuklat tayo po siguro yung puso ng kay mong, sa keo, yung kayang pangatao na,
sa pakyan naman kainan, mangailangan niya pong taong makyabe, sika nang kaya, siguro po mong mapagal niya naman king pamagpanggap na, manikal niya namang tutuking kayang pamagkunwari na, mapagal ne kareng, darandaman ng nekadibu apuna dareng tao kaya. Alog na namo po siguro na manibayo no panlalawe ring memalan na kiyo. Alog na namo po ing makapagbayo ng biye. That's true, ne, Brother Aris. Zacchaeus was really undergoing an agonizing crisis Kenin, ne? At siguro kabang maglakad niya, migugunam at mimisip yan naman nung nano yung mga palyari king biyanan, ne? At otmira siya king makanya nakabilyan. At may gimakanya ning pulayin ning biyan na perhaps that time inyang desperado ne, there was one person na aisip ng puntalan, no? Pwedeng makasahop kayo at makapagpabayo kayo because everybody rejects him. And this is where Jesus comes in, no? Maninto niyang taong makaintindi kayo at kani tamo akit itang importanteng pamitagmu or encounter between Zacchaeus and Jesus, ne? Baga migkrusindalan da dinala niya Jesus king Biena, and that makes all the difference. Anya ako mong ne, paniwalang ko po na ating pong kairasan o dahilan nung bakit dadalan niyang kapag subukan ng meto nga kay tao mong, kailangan mo ing palagi tamong makabuklat ta puso ban, mamulat at abalo tamo ing kaburyanan ng Diyos. Nung pong makabuklat tamo kay puso at isip mong, dating kapag subukan na kay reti mong at kasakitan, this occasion may also serve as opportunities to meet Jesus along the way. Yes. And at the most difficult part of our journey, we encounter Jesus, ne? Kalupan na ning pamitagnuda di Jesus ang papay Zacchaeus, ne? At king puntong ini I guess mabayat ne panamdaman ne Zacchaeus kay bat magdili-dili alayang pisabianan kareng problema na nabalo nung dining lapitan na uling mila kono tiwala ding tao kaya, di ba? But Zacchaeus tried to do something na pwedeng makapagpabayo kaya, and he believes that he can find this in Jesus. Metong pong may tatak mo naman katangian ng Zacchaeus, yapin kayang kapandakan. Malatiya mong tao. Bansot ya. Pota pa pong misamo dya karing dakalataw, mekad, siguradong mayakit at mitakpan niya. Yes, at oyan mo rin yung description, no? Kaya, mismo, dimdam tamo nan, din pandak nga, napandak ya. Bansot ya mong. Pero mas matas na kaman sigurong bagya, Brother Boyet. At dumakanahan niya kabansot, Brother Boyet, makantitaya naman kabansot, in kayang pangatao, ne? So, malati lalawe, ring tao kaya, not only physically, no, ne? Pati king pangatao na, no? So, king kapag nasanang akit o abatsyawan ni Jesus, libutad ning kapandakan na, Brother Boyet, no? Migpauna yung milay at minukya siya king metong atanaman na sikomoro. Pero ken pong kapag nasana mo ang akit ni Jesus, minikyarugu keng meto nga mata sa tanaman, gawa na po iti uling bisayang kumayap, bisayang makaranas akalayan, bisayang makarandam akapasnawan. At balo mo itandepat ng itan, Brother Aris and Brother Boyet, posibleng luntoy amang makarine, karing taong manakit kayo, no? But he did not mind it, no? Kasi masanti nga kaakit, king meto nga grown up or meto nga adult, no, a person imanitang dapat, di ba? So bala mo anak yang malati, he climbed up the tree like a little boy, no, sa bagay. Wari, oy tamo naman ing turo na kaya katamong Jesus. Sabi na, unless we become like children, we will not see the kingdom of God, di ba? Kang Matthew yan, chapter 18, verse 3, no? So, hanggang luntoya pang makatula, Brother Aris, king mata daring tao, okay mo kaya. Ing importante, akit ni Jesus. Buri na po sabihan mong talagang seryoso ya po. Seryoso yung akilala Jesus king Biena. Yeah, para kaya kabud mong Jesus makapagparagul kaya, no? Haliwa man tang lulundag ka ng bayang banawata sa lubungan. Sabi na po talundag ka, mitas ka kano. So, nung malatiman at mababaing panlalawi daring taong makapaligid kaya, mamaghasaya na maging aliwa ing
panlalawen ng Jesus King Biena, no? So nung talagang bisa kang magbayo, we can always be creative nga dapen. Like what Zacchaeus did, no? Ginawa yung paralan ban abatsawa ni Jesus from a distance, no? And we have to go out our own way in the midst of the crowd, kalupan ng ning pepamalas ng Zacchaeus. Anya nung mong, lawen tayo po yung istorya ng kay Zacchaeus mong, bala na pong kay Zacchaeus mong, iya na yung ating panintunan, uling buri na yung akit ni Jesus. Pero, ing milyari, Jesus mismo, penintun niya rin Zacchaeus, at linawi niya pa kayo. And there was an unexpected turn of event na milyari ken, no? Tinok nang Jesus, tinalangaya king tanaman at ikit na Zacchaeus, no? Mikit lalawe. Inyang ikit na Zacchaeus, alin na ininsulto, no? And linaweng malati. Alin niya naman linawe, actually, inaus niya man king kayang lagyo, which is very personal. And in the first place, makanano niya balo lagyo, samantalang kanitala pa mo mikit, di ba? That means, natin ng previous pamangilala kaya Jesus, kilala ni Zacchaeus. Inya po sigurong dimdam ng Zacchaeus, inaus ng Jesus in kayang lagyo, may kad king panga bigla na, may bugya sigurong may payuyot, king panga sampa na king tanaman si Komoro. Yeah. So he was really surprised, no? He was recognized by Jesus, di ba? King karakal dareng taong atyu karin kang Zacchaeus pamipako ing pansin ng Jesus, no? At uli na nita, of course, may tagkilya ka panamdaman ni Zacchaeus, no? He was deeply touched at penamdaman na king maulagaya, no? Malambat na lang araranasan nita pauli na ning meging pulay na ning Biena bilang meto nga tax collector, di ba? Anong dati-dati malating pamangilala da kaya uling talapan yung ilyang buwis ngani he feels extra special, no? He became somebody because Jesus recognized him. Anya, ikatamo rin po, metong amasanting nga paralan ba na awsaw pantalang mitas a panlalawad ng aliwaking karalang kay saridamong at aso pantalang makapagbayo, yapin ing kilalanan tamo itang karelang kaya panlibutod ning karelang kainan. Yes, Brother Boyet, no? When we start affirming and recognizing them even in their little effort, no, to show their giftedness and worth. Lawen tamo itang pwede ta pang hagawa, no? Aliway itang puros na kapalpakan, ning katamong kita papansinan karela, no? Nuyaman kakarok ing lawet tam king meto nga tao, tandanan nyo atin niya pa rin sa salikot akayapan, no? O iting sukat tamang i-discover, no? At po atang atuklasan tamo ita, malaya mo, o itang mo palang sekreto, bang kanita, aso pan tayong magbayong biye, aso pan tayong pakawalan king pangamakasarili na. No? Poto po talagang ausanda ka king lagyo mo, kalupan na ng ninggewa ng Jesus kang Zacchaeus, feeling mo talaga atin natambing connection, antin na mong sasabihan ni Jesus kayo, kilala da ko. Yeah, ewari, Jesus sabi na, He calls His sheep by name, no? Wapin po nemong, metong niya talagang maya papastol, balu at kilala na rin tupan, no? At metong pang enakalingon Zacchaeus kenin, maliban king inaus na king lagyo, na yapin itang kinumbiraning sarili na bansa langi king balena, no? Sabi na Zacchaeus, ti pa ka ken, no? Salangi ko king balemo, no? Ba maragula karangalan ita on the part of Zacchaeus, ne? Itang karakal na rin taong bisa mangumbira kang Jesus at paluban king pibale-baleda. This time, Jesus pa ing take initiative, no? Ban kumbira ning sarili na, no? At antiya namang may ka-jackpot kayo ni Zacchaeus, ne? O minyambot loto, di ba? Mo pwede nga salitang itang tula na siguradong ako tang naking sarili na ninawari ako, di ba? Ninawari ako para mika privileged na paluban kimbale ko yung peka-importanting taong pagdulapandangan ding tao. And that is Jesus, of course, no? So, para mo sasabihan kasi, I'm not worthy, no? Bakit uling paniwalaan na king makasalanan niya, di ba? Dakalya atraso at pamagkulang, lalong-lalo na kareng kayang kabalen, no? But the attitude of Jesus to sinners is different, no? He always leaves possibility for change, no? He always leaves possibility for conversion. Inya pong sinabi ng Jesus kang Zacchaeus na salangi yaking pibale-balena,
That means alina ne po tuturing aliway Zaccheo, ing turing na kaya anting metong akakaluhuran. And it was actually an invitation, no, to a more intimate relationship with him. It is an invitation of love, Brother Aris, no? And because of this radical transformation, kimbiyan ng Zaccheo, he's now willing to share what he has, no? Sabi na, I give half of my properties to the poor, O Lord, nga na. So, ating niya pong konkretong mission na giwai sa kayo mong bilang bunga ning kayang pamagbayo. Yes. At akitam ken ni Brother Boy itang kayang sincerity, no? The sincerity of Zacchaeus in receiving Jesus into his life. And he is willing to repent and make restitution, di ba? Willing yang ibiyeng kapit na ka rin pibansyana, no? At ipamiye ka rin pakakalulo. Nung dakal na retang retang aloko, no? Kaya retang kinutongan na rin, dakalyahan naman bayaran. So, ala na siguro mitagan, retang tipo na kasakasakali man, di ba? At nung ating niyamang right ni naman sabi, isubli na iti ang makatapat na beses, di ba? So, maragulating pamagbayo kimbiyan ng Zaccheo. It is a life-changing experience ining encounter na kang Jesus, ne? At uli na niti, dintang inkaligtasan kayo. Makabilib naman po Zaccheo ne po, willing niyang i-give up ing nanong mga tsukaya bantanggapan ni Jesus king bieno. Well, I think, Brother Aris, this is the best sign of our growth, no, and transformation, no? Potang makasadihakang ibili, no, ipamye imbage tuturing mong maulaga kanita in exchange of something that is more lasting, di ba? And that is our relationship with the Lord, no? And it is life that we share in God, no? Nga ni Brother Ari, si Biatano pa mo, dening kutang nga makapanaya para karening kay katamong masugid talapakiramdam, ne? So, we still have 2 questions na pakibatanda, dening kay katamong listeners and viewers. Number 1 po, nano yang tanaman ing penikan ng Zaccheo baneng akit ni Jesus. Ulitan kay po, nano yang tanaman ing penikan ng Zaccheo baneng akit ni Jesus. Ing kadua po, nano ing lalatag dareng tao king daralanan ng Jesus, inyang pepa sa kende Jesus king asno. Nano ing lalatag dareng tao king daralanan ng Jesus, inyang pepa sa kende Jesus king asno. Pwede yun la pong i-text din kay kayong pakibat king kaya katamong text line numbers. Para po kayong Globe, 0915-954-1303. Para po kayong Smart, 0918-351-8282. Para po kayong Sun, 0942-357-4268. At akit yun lang po din kutang kay katamong screen, kay Facebook Live, at type yun po yung kay kayong pakibat, kaya be po yung kay kayong lagyo at address, o yung kay kayong parokya, ban ma-recognize ko po. Okay, so kikatamo pong pamagbalik, sundo tayo po kikatamong tatalakayan na chapter 19 from the Gospel of Luke, ne po. At pero bayo po ita, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka ating kantang Teach My Heart. Eko po mama ko, may babalik pa po ing usapang Biblia. Ing Enero 9 kaniting bayong banwang 2023, aldo Lunes, yapin ing aldo kapag masosyan, king kapiastan ning pangabinyag ning Ginoo. Iting kapiastan, sa saraning panahon ning Pasko king kalendaryo ning banal a kapulungan Katolika. Paganakana naman miting pangabinyag ning Ginoo, king ilog ning Hordan, ing ulaga ning kay katamong pangabinyag, nung luka rin, tinggap taya ing dangalan ning pamaging anak ning Dios, at ing pangabuklat ng banwa para kay katamo. Pasalamatan tayong Diyos para king kalam ni sakramento ng binyag at king kalam ng Pasko. Kayan tabiye kaniting kapag masosyan ing radyo ng Arkidiocese si San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM at ing kayong talasuyo, Reverend Father Marvin Sinlao, Direktor ng Domus Pastorum, Balepari, Pampanga, ng Peace, Siyudad ni San Fernando, Pampanga. O Lord my God, teach my heart where and how to seek you. Teach my heart where and how to find
never seen you. You've made me and remade me and bestowed on me all the good things I have. And still I do not know you. I have not done that for which I was made. Oh Lord my God, teach my heart where and how to seek you. Teach my heart where and how to find you. For I cannot see you unless you teach me, or find you unless you show yourself to me. Let me seek you in my desire. Let me desire you in my seeking. Let me find you by my loving you now. Let me love you when I find you. Teach me, Lord, teach my heart where and how to find you. Magbalik ya po yung usapang Biblia at dimdam tayo po yung kantang Teach My Heart. At syuta na po king kaduwang dakin ng kikatamong programa anong no ka rin pisabyan tayo ing topic tamong ngeni. Ing pong topic tamo king oras ay ni yapin in continuation of the discussion on Luke chapter 19. Pasibayo po nung bisa ko pong mangutang mamiyang comments o greetings malyari ko pong mag-text kay kami. King Globe po 0915-954-1303. Para po king Smart 0918-351-8282. Para po king Sun 0942-357-4268. At king kakatamang Facebook page. Okay, so thank you very much, Brother Aris, at tuloy-tuloy tama po king kakatamong programa. Chuta na po king second part ng kakatamong usapang Biblia for our episode this afternoon ne po. At nandin telakayan tayo itang mumunang dakin na ng kakatamong chapter 19 about the story of Zacchaeus ne po. At king mumunang dakin ng kakatamong programa nandin na ibinyetaya ining tungkol kang Zacchaeus ning kwento na, and I'm sure po tapong pigunaman tayo po ing biyanang Zacchaeus ne po makarelate mo naman po uling imbalang metong kay katamu. Well, we know na may kakasala tamo naman at daratang itang puntong bisa tamong magbayo, di ba, Brother Aris ne? Yes, ma'am. At iti mas maging konkreto po potang panintunan tayo at makitabno tamo kang Jesus at iyaman pala, di ba? At bisa tamong makikit kayo, no? At iyaman, bisaya nang makikit kay katamo, a loving encounter with Christ, will lead us to real conversion. At pota pong mong kaya betaya po mismo Jesus, no taman kalatipan lalawe king kaya katamong kay sarili mong para gula na katamo, uling panandaman na tamong mahulaga tamo yes, tayo. oo. At kay ba't nanining kwento ng Zacchaeus, dimdam tanya man itang meto nga parable, no? Meto nga talimhaga, tungkol karetang salaping ginto, Brother Boyet, no? At Kenny, take note na papalapit no Jerusalem di Jesus, no? At malapit na rin itang ausendang Passover kanita. At nang daratanging makanya na fiesta, tiktak lakarakal din ng pilgrims na mumunta ka rin king syudad, king Jerusalem, at maging niyang crowded ding syudad. Nung eko po magkamalimong, bala at niya naman pong makanya na parable San Mateo. Ito pong parable of the talents. Yes, no, pero iting talimhaga kang San Lucas medyo makayaliwaya kitang kang San Mateo in the sense na apulo lang ipus, no, ding dinina ng tungga-tunggalan na salaping ginto Kenny. There was an equal amount of money. Ketang kang Saint Matthew
at lula mong ipus kay bat likwananong sa laping ginto ing balang metong karela agpang no agpang king gelingan na so pare-pareho ing amount talikwan na karela so ating 5,000 sa laping ginto ating 2,000 at libong salapi. So, kini kang San Lucas, siya metong mong salaping ginto. Magkano naman po amo yung katumbas na niting metong salaping ginto? Ing katumbas na niti, I think, pag ito nga basa ko na, it's worth 3 months sa pagobra ding netong ordinaryong magobra, no? At may distribute la rin ni bang pang negosyo da, hanggang king pamagbalik na nitang taong marangal, minta king mara yung bansa, ban yang magawang ari, no? At kabang atsyu king marayu ining marangala tao, expect na karing ipos na paragulan doreti, invest da at ban lang tumubo, no? Kaso kesaman dering memalen na at edeboring maging ari, ne? By the way, dening memalen na rin, iyapin ding makatuknang king sasakupan na aliwa paretang ipos sa tinanggap, ne? Mamamanunggalagin to. Mong, ala naman pong gawang kay Marok, hindi nga marangal kay tao, but they rejected him. And finally, may ginyaring ari, no? Ining marangal tao, ini, at inyang mi balik yo, piyaus no rening ipus sa likwanan na ng salaping ginto. Lawen na nung makananula ka-faithful, dening taong dinina ng salaping ginto, no? At itang mo muna, may miyang masanting nga report, Brother Boyet, no? Ing salaping ginto, ami biya kaya, may nakita niya nga pulo, no? At uli ning aparagul mula rening binyaw ke nga na you will have authority over 10 cities, no? So ing reward king tapataipus, it was not rest, no? But more of service, no? Itang kadwang ipus mig report siya naman, na mig negosyo at mig tubo yang 5 at dinina niya namang reward, no? Ing manibala yang 5 syudad, no? Pero itang aliwang ipus, the third servant, Kenny, binalik ning salaping ginto, king kayang maestro, gawa na, binalot niya king panyu at selikot niya at migtubo, definitely, no? So he did not have a good report. Kaya po meminto king kayang maestro ne po. Yes, dakalya pa excuses, no? Kesyo tatakot siya kanuling masakit siyang pakiutusan ng maestro, kukwanan ng kaya at pupupula ng enatena, makanyan. So sabi napin ng maestro, balo mo palang makanyan ko, o may bildu king bangko yung salapi ko, di sana migtubuya pa, ne? So out of this disobedience, he did nothing, no? Actually, ing buri na namang malyari kay katamo, it is not really to make money, but to make character, no? Buri na mo ning maestro ing makipaggobra kaya to build their character, no? Aliway tang sasayang na nitang opportunity sa talata ng gagawan. Nung atin lapong pigkatiwala kay katamo, sukat talapong ingatan, pakamalan at palabungan, alitaya po apos na nitang ipus, akabudya mo selikot ing salaping ginto. At uli na niti, Brother Aris, no, pepakwanin ning ari tang salapi ketang alipan at mibiyaya iti ketang atinang apulong salaping ginto. So he was now given nothing to manage. So buri nang sabihan, king meto nga tapat ayipus, he will be rewarded. That ding etapat, meging tapat, they will suffer loss. Okay, ma'am. Anya king kay mong kaya katamo pong biye kay mong Kristiyano, sukot tala pong gamitan dening kay katamong regalo, si kanan at kaginwan ban lakwastang maging kapakipakinabang. Nung alimong, alata mong apala, lunto tamong makalunos. Alright, Brother Boyet, no? So, makapalubo naman, kening chapter 19 ng San Lucas, in kwento tungkol king, baliya siguro rin, itang matagumpe ng paglob, Jesus, King Jerusalem. At king paglob ng Jesus, king syudad, ay ni, balo na nung nanuing kayang arapan at sapitan, no? That he must endure the cross, no? This is the last critical week, bayo yami pa ako, King Cruz. Kalulubta mo po king bayang banwa among Jess, ni patsyempo na king chapter at tatalakayin tamo, ngeni at yun naman yung paglob ng Jesus king Jerusalem. Parano niya tayong Holy Week. Sa bagay, mabilis na rin yung panahon kanya, no? At tamo amalain, lulubta na naman king panahon na ng Kwaresma, di ba? So, Kenny, at tineng tinubod, ne, makapauna, karela, papunta Jerusalem, ban i-prepare, no? Itang panyatang nakarin.
At he sent disciples to make, arrangements for his arrival in Jerusalem. Manakit lang biserong asno at makatali at alang makasake ka rin so kalagan dita at idalade kayo. So bali, ini mo naman pong asno ngayon mo, ingayang kain na, sakya na pong Jesus potong lungubya kayang Jerusalem na. Yes, metong yang asno, no? At balo yung asno, Brother Boyet and Brother Aris, no? Malatiyang mong klaseng kabayo nin, eh. Man kabayo ang gagamitan dapot ang makigeralan, eh. Metong yang prinsipe ng kapayapan ni Jesus, pero makasakaya mo king metong nga asno, no? Actually, in paglub na Jerusalem, it is a triumph of humility over pride, no? And worldly grandeur. So, the triumph or kalukan over karangyaan, di ba? So, oining second ng Jesus at king dalan, kagawan da, lalatag dala, ring tao, ding balabal da, king daralanan, no? So, you see, the crowd honored Jesus at ding tao kukulisak lang king tula, no? At king masika na boses, pinuri de at pepasalamatan ng Diyos, king sablang ikit ng milagro. At sabi da, bendisyonan niya sa ning Diyos ing ari, adatang king lagyuning geno, kapayapan, karinbanwa at ligaya king Diyos. Yung pong matagumpen ng paglub Jesus karing Jerusalem, renak tayo po balang Palm Sunday. Yes. At kay ba't naniting triumphant entry of Jesus in Jerusalem, tingi sana ng Jesus in syudad ng Jerusalem, no? And this is a deeply moving moment of Jesus, no? Tinangi siya, Brother Boyet, na euli ning maging sarili ng kapalaran o maging sarili ng kapalaran ka rin para king maging kapalaran ng syudad, no? Pilana yung beses may misita mo naman ni Jesus king lugar ini king kapag nasanang iligtasity from destruction at ban magdalang kapayapan, mupin, dakalaring menatiling bulag, no? Especially the spiritual blindness of rulers and people. At uling masyas labuntok at menatiling bulag, makalunos in karelang sapitan datang yung panahon, no? So, mas pinili da pang paniwalan ding karelang leaders kaysa kan Jesus, no? At ing lagyo na ng Jerusalem, it means city of peace. But the city of peace did not know the things that make for peace, no? So, yung panintunan, the political Messiah, aliway tang tunay Messiah. Siyempre mo, nung ikaya po ka rin, Jesus, mumuntaya ka rin king kay mong Jerusalem, malyaring naman munta king templo. Yes, wow, importante yung templo, no? Mupin keni inyang linubya king templo, Brother Boyet, may disappoint ya, no? Bakit? Kasi, penabi na la rin ng magtinda at John, no? At niya namang cleansing of the temple at the start of his gospel. At king halos umpisaning public ministry ng Jesus. In purpose, yapin ng itabi ring magtinda. Bakit uling gewadeng, tuknangan ding mapanako ing balepi panalanginan. So, amin niya man talala kasi, dening magtinda, pakakamal-kamal ding presyo, dening merchants, no? At makipagsabuhatan la karing pari, and they cheated visitors, by forcing them to purchase approved sacrificial and currencies at high prices, no? Alimbawa, ing pari sa pityon, nung saliwan meng 5 pesos king luwal, mapwersa kang saliwan meng 50 pesos, king kilob, no? Very expensive. At uli na niti, mimwayay Jesus, pauli ding apusong akakit ng areni. And the place of prayer was made into marketplace, di ba? So, kay bat nanita, sindu ng Jesusing kayang pamanuruking templo, aldo. Agagawa na itibri na sabihan, ding tao, they still want to hear from Him, no? Ding makatwaning balen naman, ding pamuntok da ring pari, burideng ipapate, no? At agawa ini uling time lapang makiramdam kang Jesus ing mabilog abalen. Salamat po among Jess at Pasibayo. May dagdagan na kayo naman po Belwan tungkol king chapter at kain tamong kaniting kay katamong episode for today. Pansamantala, palabasan tala pa mo po ring mapila na paganaka at ingkantang Believe by Bukas Palad. Okay, so eko pa mo pumama ko, may babalik ka pa po ing usapang Biblia. Kakaluguran, ing radyo ning Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod na raramang tatanggapan ring kasawpan, aboriyong ipayabot. Deti maragulang asaw king pamanyundo ning kakatamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilatan ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasawpan.
King GCash, account number 0905-319-4871. Ang Maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049. Ang Maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632. Ang Maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at inginu. Ablasan na kayo sana, hingke kayong ganaka. Why do you keep the peace when the world's at war? Why can't the anger cease in my wounded heart? When will we ever find the answers? Why can't I get anywhere? So many questions, why should I even care? Do you believe in heaven? Do you believe in paradise? Where can we run where there's no one we can run home to? If you can find the reason why we must go on living, search your soul, then you'll know that we just have to believe. We're back po at kayo pamurin po king katamang programang Usapang Biblia. Ngini po basan tala din kay kayong pakibat, karetang kutang tamo at makanyan mo rin din kay kayong text message. Ibat po kang Nisha Benistim Benis, po. Benis. Hello po, Maya Pagat Panamot po, among Jess at Brother Boyet. Happy New Year po. God bless. I'm Happy watching New Year, from Benis. Porac, Pampanga. Happy New Year. Ibat po kang Gloria Santos Lugtu, a meaningful Bible month celebration. Yes, see you on, See you on January 14. next Saturday. Yeah. Ba't po kang Tita Coronado Yumitra, mauran na gat panamot. Gat Wapin panamot po. po among Jess, Brother Boyat at Brother Ari. Stay safe Happy New po. Year po. Mimingat ko po. New Year. Mingat po. Ba't po kang Tita Angelina S. Garcia, Maya Pagat Panapon po among Jess, Brother Boyat, Brother Aris. Kapaningatan ngan po. Happy New Year to everyone. Happy New New Year. Year. Ba't po kang Tita Mila Beroy, a blessed day among Jess, Brother Boyet and Aris. Take care and be safe. Happy New Year po. Ba't po kang Tita Lota Garcia, hello Father Jess, Brother Boyet and Brother Aris. Milo Blessed Bias. afternoon po. Welcome back. Nice to see you Yes, again. migaga na kayo po Salamat ito po may sa- milubig message no. Salamat sa Ale ba yun? Ale, thank you. Ba't po kang Maria Fatima Espinedo, blessed day po among Jess at Brother Boyet and Brother Aris. Thank you. Happy viewing po kang Paula ko. Ba't po kang Vivian Gonzalez, happy viewing from San Agustin Parish, CSFP. Ba't po kang Tita Presi Sagun, hello At po si among Pres. Jess, Brother Hello. Boyet and Brother Aris. Isagot na po si Camoro. Mhm. Happy New Year din po daw. Ba't po kang Tita Lota Garcia, number 1 si Camoro, number 2 Balabal. Mhm. Kan Tita Mila Beroy, Secomoro, Balabal. Mhm. Kan Tita... ba't po kang Marky, my favorite gospel, si Marky. Camore. Who's Marky? Marky, amo po. Marky, hello Marky. From Porac. Sa Porac. Yung sa Porac yan. Yeah, no? Marky. Happy view. Ba't po kang Tita Rebecca Rosilio, Maya Pagat Panapon po. Ba't po kang Tita Agnes Evangelista Sarmiento. Ma'am Agnes, Happy New Year. Among Jess, Brother Boyet, Mamukot, and to all avid viewers and listeners of Usapang Biblia. Maya pa oras po kay kayungan. Mhm. Happy to see you. Take care and God bless po.
And hello din po kanako. Mhm. Happy viewing po kang Hello, Aris. Hello, Gilbert Aris. Sembrano, Nisha Beniz Timpug, Angelina S. Garcia, Nicola Frances Timpug, Angelita Saludes Somera, Janet Miansalino, Kansas Cristobal, Mimoy Enriquez, Jenny Gargar, Roberto Mabala. Happy viewing po kang Servants of God Community Catholic Charismatic Outreach Ministry. Ba't po kang Cesian Regala, Paula Co, Ana Marie Fris, Joe Camba, Teresita Arce Ignacio, Chila Yug, Chintes. Oh. Ronnie M. Francisco, Aina Kiambao, Miriam Zingapan, Michael Guzman, Morgado, Rolando Cordero. Okay na po, Ma'am. Okay, so thank you po karing ganaganang may kibat, karating kaya katamong kutang nepo. At budi ko lang naman pong batian, din ka na pong parishioners, King St. Catherine of Alexandria Parish, King Porac, Pampanga nepo. At makanyan mo naman di at Ching Esther Pagku, kambiyaning kayang asaway, Condeo, Marisa Gosum, Conjes Mercado, Imam Gloria Carrion, di ba? Paporing at Chuking Bulaong Resettlement, Trempong parokyanos na ning May Papastul, of course, kaya biya po ka rin ni Brother Boyet, mamukod niya po. At balo ko magsadyala kanyan for this coming National Bible Week na po. And hello mo naman kang Bibi from Cebu and rin po nga luwa pa pong makiramdam kaya katamay poras kaya kayo po. So balikan tala po din kaya katamong questions. Number 1, nano yung tanaman ng penika ng Zakeo ban ng akit i Jesus? Naning pakibat kaya ni Brother Aris? Tanaman si Komoro. Very good. Tanaman si Komoro. And for our second question, naning lalatag da ring tao, king daralana ng Jesus, inyang pepa sa kende i Jesus, king asno. Balabal mo. Balabal. Okay. So, Ay, very Mong, good. Dinang ko pa mong mayap oras din king parokyano ng among kaw. Mid-launch na lang po kitang karelang Bible month. Yes. So, ikit ko na makapost rin pictures king Facebook. Among kaw, mayap oras po kaya kayo. Siyempre, agkatantalang po rin along parishes within the Archdiocese na mag-initiate pong Bible activities in your respective parishes. Kaniti pong month of January, which is the Bible month. Okay? So, po tating ko pang buring announcement. Brother Aris, ating kang buring announce. Dakal pong salamat king metong nga oras. At inyo pong, may karamdam at inyo pong 7:30 p.m. ning replay po potang baby. Okay, so baita magkaita pa. ako po. Sige, ating Dinang ko announcement. lang pong maya pa oras din pong youth naning kay po Keepers of the Flame din pong king San Vicente kay Ferrer na napon may conduct kay karelang kay mong seminar about yung kay Bible. Maya pa oras kaya kayo anak. Yes, okay. So before we end, mga dita pa muna, for our closing prayer, kinlagyo ng ipam po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ming malugod, pasibayo, peparamdam yu kaya kami, inke kayong presensya, kapamilatan inke kayong banal ayamano, lubos ke pong pasalamat, kingalang sawa yung pamanantabe, at pamamiesi ka na at inspirasyon, ban manatili kaming matatag, kinke kaming biye, lalong-lalo na, kinke kaming biye kasalpantayanan, ikagino ing sibol ning sablang kalam, ikayo ing magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi o pusanang bubuklat din kay kaming puso, ban mabiyasang makiramdam at palaging makasadyang tanggap, kinke kayong amano. Pakapsyan nyo kami po, kinke kayong banal na salita at gawan nyo kayong instrumento, ban ipasyag at apalaganap, kinke kayong lugod at mayap abalita. Mayakit sanang tutu, kinke kaming pangatao at pamidapat-dapat imbungan iting kaya kaming tapat, apamakiramdam keka, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Kilagyoning ipa, ang puwing anak, ang puwing Espiritu Santo. Amen. At burikyan namang i-greet from Virginia pa, from USA, Yachinglo, Galang Hills. Happy listening and happy watching also. Okay? So, ala na kong announce. Wala na po mo. Dakal po nga salamat king oras sa bingay po kaya kami. Happy Bible month po kaya katamungan. Aris? Dakal salamat ulit po. Happy Bible man po. So po ta po, kakalingwan natin niya pa pong replay ng kaya katamong episode this afternoon.
At sana po subaybayan niya po king kaming programa niya po. At milabas na naman po ing metong oras ang makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat king pamanantabi kay kami. At syempre, mikiti-kita mo pong pasibayo king tutuking episode niya po. Ini po iamong Jess Layog, king lagyo na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Pasalamat kay po kay kayo at ang gapuking tutuki, ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all.